Mijara maya no hawte çare gulane roja siye yani katliamê Dersimiyo. Çare gulane sargera heştay poncun destpêkerdişê katliamê Dersimiyo. Çare gulana 1922 hewtî de hetê heyetê wezîran Tirkiye re kararê tenkîlî yê Dersimî ameyî vetene û startê terteleyê Dersimî ame dayene. Goreyê dayeyanê dezgehanê fermiyan terteneyê Dersimî de qaseyê 8000 kesî ameyî qir kerdine. La goreyê dezgehanê Xweseran tertele de hewtay 1000 re zêde kesî ameyî qetin kerdine. Tertelere dimazî Dersimî jî ameyî sürgün kerdine û kênayê Dersimî sê xenîmetî diyayê kêyanê leşkeran. Bi no hawa kesekî tertelere weş xelisiyayê zî vilayê heta teberê welatê zî bîye. Dima ki komara Tirkiye Roniyaye 25 Kanûna 1925 de derheqê eyaletê Dersimî de dewletê raporek amade kerd bî û bi nê hawayê prosesê terteleyê Dersimî dest pê kerd bê. Çarê gulana 1922 hewtî de zî bi fermanekê qirkerdişê dest pê kerdi. Dersimî verûcî xwe îdare kerdine. Çarê gulana re verî pêro çekî ameyî arêdayene planê têgêrayîşê amade kerdine û seba tarûmarkerdişê Dersimî têgêrayîş dest pê kerd. Armancê terteleyê Dersimî no bike wa Kurdî bibî Tirk û Elewî zî bibî Sunnî. Heştay ponç serî verîcû çarê gulanê de bi destpêkerdişê Mustafa Kemal û Fevzî Çakmakî bi kararê ku fermî seba çînîkerdişê Pêroyê Şarî hêrişî leşkerî diya dest pê kerdiş. Bi kararê heyetê wezîran Tirkiye ki çarê gulana 1922 hewtî de ame girewtiş, dest û diyê gulana 1922 hewtî de Dersim'de herişê îşgalkerdişê diya dest pê kerdiş û Dersim'de kera kera ser û nêverdaye. Karareke ameyî ve tişte şarîrî vengdayişê teslimbiyayişê û teslimkerdişê ame kerdiş. O zaman çıkan millet kesiyen tahmin edemez. برهم قال كسر عملت محق بالبر بوي بقى قوتنا مملكات تنيش كلمة برا تنيش كنيش بكارني أو كبراش أو كجستشي ملت هي بوزع برا ولا ما كان وشواري ترى من شيء أصلا ما بيجي الرياس من لمن يشادو برا يانشتن ساكت Şimdi kadar zorla zorla neyde böyle çevire mara anyar hem de şey seke kevdi piyare Ama bak Brahim'e ku Brahim'in yavuz doğunya amahar veriyor ya hep tero Kılke sandık kadar nefes kaltera cebi hele giren levede harderi Penzona kıvırsın Zorda yok na vuelta ya perdón. Zorda ler sauna que na pro. Tendona que vos. Neyse ver panena. Başı içeram var. son bir meyit bir.
Gümera Yusuf'u hiç kırkezdi şeytede. Maniyet daraymışı ve meyit kodeşi. Honda na bono. Meyit esto peser. Honda na bono. Domone da. Perrekezi korrut. Ortada tekmiş kerdo. Na honce koy geyeno. Sana na perre ney. Hadi ister nameno. Gavur hada berbeno. Gavur. Gavur berbeno. Kurmuş geldi ya Sima müdahati zor nemadı. Kurmuş geldi. Judo esmero kamçı ders oyunu sonu zor nemadı yani anamın biri juhiza. Masirker zaman maranya senu hende kasak ma verday mirramadi. Jostur veja beni goza çerzeydim çünde. Zünde veja gorna halatu ya tünzana borya sova adra düvejum. Xed derstuza hirbi zirayı derstujun. Yaşkara guru tardi çavus oyunda kaçıgıcı şov soto kılmak arda değilse ki değil iprüsirker honama verlayımır. Kararo ki terteleyi Dersim'i de ame ve tış de vuna ame vatış. Komara Türkiye vazana bi merhamet şıma verek bikere. U şıma şa bikere. Miyani şıma da xeyli şari esteke na revşefam nekeni u be hürmeti keni. Seba ki hayiye hükümeti na revşere esta ikazı xoy peyni şımare keno. Hükümet şımara neçiyan vazano. Belengazı ki vazani serre ve dernayiş bikeri teslim bikerine. Yazı va e xod teslim bikeri. No operasyon seba şari hereme bero aredayış, seba ki no şar nekli cayik bin bero kerdiş, diyayu despe kerdiş. 24 saati şıma, ez toke şıma bifikri u cevap bide. Ne hezi ki eşkeni şıma çini bikeri, ma ne vazizi dobu kevi tegerayış miyan. Zaf aşkara yok ki seba baveri u kamiye şari hereme, vartara ve darnayış şari ki terteleyi Dersim'i vrazya. Devleta Türkiye bine name herinayişen leşkeran da kısmek gırt eşari hereme kerd leşker. U dımara kesek eşkeni rayveriye şari bikeri ye vayire vatış bi itibar tevreke yani inan sebakı sürgün bikera kom kerdi. Sebakı tekiliye inan yevbinan rabera bırnayış zi u yevbinan nevini her yev sürgün ecaye ciyayan kerdi u ikameti mecburi da inan. Naro şeredima operasyon içini kerdişi diya despe kerdiş. Sereki asayişi meletiye o vakti İhsan Sabri Çağlayangil yanzi biname yoku bin Osman İhsan Çağlayangil dımara itiraf kerd bike cini u domaneke zın miraramay bir şikeftan bijahre marayan amey bir katil gerdiş. Cini u horte Dersim'i sebakı hina zede zın nevini zınaran ra xo eşt bir çemi munzuri. Heme ca u vare xoverdayış şari Kurdistan'ı yev biyev ameyi imha kerdiş. Operasyonu yevine heti Orgeneral Abdullah Abdoğan ira ame organize kerdiş. Seka ame plan kerdiş netice nebine operasyon. Hetovin de tekşiyayişi operasyonu seba xoverdayıgan u şari hereme bin moral u humara çektaran zediya. Abdullah Abdoğan be 50,000 leşkeri ke xorayı de berdi bir şey hereme la ne eşkay koyan derbaz bikeri. Neticeyi naravşede kararı herişi havayı diya. Vaktu ki karar Ahmet tesdik kerdiş, Sabiha Gökçen'e Ahmet'e davet kerdiş. Sabiha Gökçen'ezi davet kabul kerde u bu filoya hiri teyarayan herişi havayı despe kerdi. Herem ala ya ki Ahmet'e bombardıman kerdiş, bir herem akı tövrzede xoverdayoği teda Ahmet'e katil gerdiş. Seba operasyonu serkevte derbaz ne vertene, leşker ne aşkayı dekevi hereme. Seyit Rıza de suhiriye Eylül 1900 hövti de be xapinayı şoku organize kerdene Ahmet tepiştiş. Davaya ki bade operasyonu diya despe kerdiş, des u pancı teşine peyne ya 1900 hövti de peyni bi. Des u yev kesan re cezaya darde kerdişi diya. La seba kalbiyayşi inan, cezaya çar kesan ame bedennayiş u herindacı da hirse sarı cezaya zindanı diya. Seyit Rıza mabene tarihanu des u desu de Eylül 1900 hövti de seba kombiyayşi kuzure ame kasri erzingani
و نو کمبیایش ده آمد تپشتش. روژا بین سوک مدیریه پیرویا علی زیزی کرده و 6 کسی که 25 و 28 تشنه پینه ده جرزمین سید رضا او حال وریده کمبیایش به آرد به آمهی دارده کردش. محسن باتورو که قاسه ده اشمان درسم ده خدمت کرد ویراردشان خود و اندوغان خورا ازر خوازنو و وانو که او نیشکنو قالا بشه ترتلی ایجوی خو بکرو. نوری درسم و بیتار که خوردایش ده جا گرود بیزی دیار کنو که یوی هوایی یا ترکی بمبه گازی یه جهرنان اشته. سابیها گوکچنزی رپورتاجو که سر 1950 ده دا حالیت که وانچی ده وانا. ماره فرمان چیو که شما گانی دی چنی بکرنه آمه. سبا شناسنایش هرما درسمی ترتلره ور بعد سر 1920 راپور آمه حاضر کردش. نه راپور صلاحات دیاران که سبا ترتله درسمی آمه حاضر کردش ده طور زده بال آنجین و چنی کردش شاری سنی. راپور حمدی بگی یه دی اثبات 1926 ونا دست بکنو. درسم هر کشونو کردوار بنو، ایدالیزه بنو و تهلوکه زیدینو. درسم سبا حکوماتی سربنه کو. میناکا بینزی راپور فوزی چاکماکیو. چاکماکسی راپور خود ونوانو. درسم مدن دست لشکران. چکان مشغلنه. اکه بموسه تاکتیکان شری دو هریش ما بکره. شار درسمی به فرقنایشی نینو کازنج کردش. در حق ترتله ده مدیا ترکی پاشتی ده حکمات و کسک مرگم و راشتی هرم نشان ندا. حتی که شاهد ترتله قصه نکرده هایی شاری به قتلیامان نورازیه. سی همه پروسسان او وقت زی مدیا دست اقتدار ده بی. اپراسیون حتی سر 1928 دوام کرده. ترتله ده سبا که تکیلی شاری هرم یوبینان را برا برناینه خط تلفنان آمی برنایش. ترتله را کسی که نیامه جزا کردش. دولت عذر خود نواشته او ترتله قبول نکرده. رای بیران خوردایش درسمی را سید رضا لاججی او 5 لیدر عشیران درسمی شو دست و 4 تشین پینده وار غلیه خار پیدیده آمی دارده کردنه. نه دارده کردشی سمد و کترس ورد و زاری و مزگ درسمی جان آمی کردنه. تاریخ اخانتکاران سی برازای سید رضای ریبری خویران نکنه او ابن رسیای تاریخ کردان. ما سید رضا لاجج شیخ حسنی و 5 لیدران عشیران درسمی به دست هزاران شهیدان درسمی به منت و رزداری یاد کنه. درسم ده تدا و ظلم و کوناسی آمه کردنه که نه آمه واشتنه که شاهد ترتله قالا جنوسید بکره. ضعف کسان نو ترتله بیوانگی خود نمیتی. دست سران پینان ده غیرت آمه کردنه که ترتله درس میره قالا برا کردنه بیرو جگیرایش کردنه و اشکره کردنه. شعر درس می بنه هوای موسنو که دولت ترکیه چارد و اینان سر و سنی ظلم کردو. بله تماشا کردو مای ارجایی ما آمه پینی برنامه خو ما هیوی کنه که برنامه کو بزاری شما بی حس کردو زوانی خو ویرا مکرنه ببینه آبونه ما و ما تاکیب بکرنه حتی برنامه کو نوه بمانه وشیده.